أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات الخلود. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. يتي الله سبحانه وتعالى الله جميل وسند توبل موضوع هنا بيتي جنة مكانكو الله weltanoma e dow nemaji makko eden nangal ɓure makko e teddule makko e hoore menen ɗen seeɗo kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga o ala nanɗo o ala kafi diɗɗo o ala yerujo hiɗen seeɗo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jiyaɗo Allah nulaɗo makko en toro Allah e juuɗe maɓɓe e juuɗe wengure maɓɓe nen fof eden nangal sahabaɓe maɓɓe yo Allah juuɗe kala mitirɗo ɓawa maɓɓe ñentini sunna maɓɓe on jokki ɓatteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahu amin. musidɓe tedduɓe, eɗen jokkito darsu men e on ka tafsir e suratul araf. jomirawo seriɗo towu ɗon e humpiti en wondema nulaɗo sallallahu alih wa sallam naatinomo lande fisa e daragol ngal dargal e hoore wonnoɓe nangaɓe ɗumɓen koye hoore ɓe gomɗinano, koye hoore ɓe gomɗina na faale andugol tigi tigi ko landagol landal yeddugol. Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti en e longingol nulaɗo sallallahu alih wa sallam yo wiw en wondema o humpitaki fi ngal dalngal yeru ko anduɗen e muɗum konko yeru ɗum kanko kadi o andi ko yowodiri e saayingal daroto, ko yowodiri e saayingal daroto yeru ko anduɗen konko yeru ɗum nulaɗo Qur'an Jibril arno landiɓe fi dalngal ngal ko honde laɗo makki landaɗo on ɓura landiɗo on andude mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. makki landaɗo on wona limo andi ɗum ɓuri landiɗo on landi ko landi e ko landa fof himo fota. Allah temtini e aya wondema nulaɗo sa sallam anda hay e hunde e ko yowodiri e fiyake e yani saayi daragol dargal ngal ko woni tum Allah subhanahu wa ta'ala no humpitimo mandeji maggal, mandeji kañum dargal ngal, mandeji tawɗi ko to soki e mandeji tawɗi ko ñani tawa ɗi sirinno hewti hay dargal ngal woɗɗa hande kadi hay e seeɗa ka sollintingol wondema nulaɗo sallallahu alih wa sallam anda hay e hunde ko wirni tode nafi dargal tun woni ɓe anda ko wiyete ko wirni kon ɓe anda si wona yeru ko Allah ƴellintini ɓe kono Allah wiiri noon alimul ghaybi fala yudhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. lay ko kanko woni anduɗo on ko wirni e ko feeñi o humpita o ƴellintinta o humpitata e ko wirni ko hay e goto si wona on mo o suɓi o waɗi ɗum nulaɓe makko ɓe himo humpita ɓe piiji goo, kono humputugol moɓɓe ɗin piiji wona hollawdema heɓe andi ko wirni wondema Allah andiniɓe fiine hunde ɗon. yon noon ka sollintingol wondema ko wirni konko ko Allah hertori andugol wono Allah wiiri noon qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. wi wondema anda na on wonɗo ka kammuli na on wonɗo ka leydi hay goto e ko wontiri dow ma ley anda ko wirni sowona Allah to subhanahu wa ta'ala. o wi tagore anda hay e goto e maɓɓe anda ko honde sey immitoto ɗum noon ko Allah tum herori andugol. ka sollintingol ɗum huɓintina wondema ko wirdi kon ko Allah tum hertori andugol. Allah yami nulaɗo sallallahu alih wa sallam laaɓan en pos e konngol laaɓugol pos o wi qul wi'u la amliku mi wawana li nafsi wonki ankin naf'an nafoore wala darran
wona lorra illa ma sha Allah si wona konko Allah won yidi ko wiyete nafoore kala ko wonki yidi wonki faala ko moƴƴani wonki nura sallam Allah yamiri mo yo humpitiro e ngo aya ɗo o wawana ɗum hoore makko naaka addugol ko alama naaka ñinnugol ko woodi kon hara ɗum iwali wonaka ɓeydugol ko woodi kon so tawi hawri wonki ɗin hino yawi wona hay e hunde e noone goo ko yowodiri e nafoore nura sallam wonno ko wawan hoore muɗum si wona yeru kon ko Allah wawini mo wono o wawiniri en noon o andiniri en noon yangagol fi heɓugol nafoore muɗum kanko kadi sallam ko yeru ɗum wonno ko wawi e kala Allah okkimo kutu muɗum o heɓi nafoore nder ɗum ko ɗum ɗum tun o wawi ko Allah o kaalimo kon o wawata fiyon ɗum sabu o anda hay e hunde ko wirni ɗum noon noon no moftino wiruɗen noon addugol nafoore nde alano ma ñinnugol nafoore woɗum nden fiyoɗa nde iwu ma ɓeydugol nde fiyo nde ɗuuɗu onone ɗo fof nura sallam wawatamo hay e hunde fi hoore muɗum ka lorra kañum kadi ko wana noon ɓe wawatano yilugol lorra fokkituɗo e maɓɓe ɓe wawatano kadi ittugol lorra yanuɗo e maɓɓe ɓe wawatano hay ɓuytugol lorra kan onone ɗo fof ɓe wawatano si wona yeru kala ko Allah wawini ɓe sa taskike noon gurdam nulaɗo ɗana jangi sira maɓɓe on ɗan gurdam maɓɓe no yoni ko holle ɗum ɗon rasul sallam ɓa yimɓe makka ɓe ɓittinaniɓe yeddugol ngol tiiɗi ha feƴƴiti keerol kada joni tama on sewi telemma maɓɓe yoɓe wonu sembinoɓe diina ɓe gomɗi ɓe sembina diina laaɗo nangono laawol wiyo yaw taif sallallahu sallam ɓe ɗaɓɓoya ton ɓeɓe noddanata kal islam on sembira ɗum heɓira ɗum doole feewno nan ñande hari ko kamɓe tu yeru gomɗin ɓe ɓennade kal islam fayda ko lobɓe ɓe wonani taw sembinoɓe l'islam ko gomɗin ɗo no suurori ma gomɗin ɗo hino soka no haɓɓa no tampine ma no raɗa wona ɗo nangi laawol seni taif ɓeɓe hewtoe taif ɓe taƴe ka sinde koy to makka yimɓe taif ɓen haɗali yeddugol ɓe tun ɓe yaltini pay koye maɓɓe e yimɓe jofoɓe ko woni e koɗo mo fof ɓe wi fiɗe mo kaƴaraɗo ɗon ɓe barnandunaɗo sallah sallam nulaɗo sino annduno ko wirni ɓe nangani ngol laawol ɓe nangatano ngol laawol ɓe nangatano ngol laawol ñande Uhud hasima waɗuno ɗon nulaɗo sa sallam andano ɗum fiyon ɗum sabu ɓe andano ko wirni hara hiɓe anduno ko wirni ɓe ƴettano konngol wino ɓewoten yahu awa habboren ɓe saare ga si ɓe ari ga keɗe ko eɗen anndi nder ga argol wawa goɗɗo ka nder saare makko no metti sabu ka nder saare fof participa e guerre ɗen koyen koyen ɗon ɓe fof participa kono soni ko yahi fottoye to o yeru yahuɓe ɓen tum ɗenñande gonɗuɓe ɓen jarribora woɓɓe maɓɓe yeddugol nula sa sallam Allah waɗi ɗum sabu yiilugol heferaɓe e maɓɓe fooli ɓe capanɗe jeɗɗo e tele mo tato wara e julɓe ɓen no jeeya e ɓen Hamza bappangaɗo radiallahu anhu mo l'islam sembinno feno nde ñande ɗon nde ñande sona fi wonki wiyatake no ɓuri wonki si harano koye suɓino yo tato ma sappo no yo ware on ɗo mo daɗa harano kon ɗon haqqille jaɓanno kono ko sari on ñawata wona haqqille ɗe hakke ko tawaɗa nde ñande islam hato jinno e sifa on islam marinde hima sabu makko Allah jardibi rasul sallam tawi ɗon on ko sahibinte nulaɗo barmina ñire maɓɓe no tola yeeso maɓɓe non barmina ɗum ɗo fof si ɓe annduno waɗayno ɓe yaltayno ɓe yaltano nawulugol barminede ko neɗɗo yiyata tu o tana on laaɗo maaki latamanno li hal adu taw yelo hawrugol e gaño tawi tummidirin ɓe kaari hollidiri me on
waɗa mo ɗo e ɗum waɗa mo ni e ni fottindin me kal tayelo haɓideteɗo ɗumaki sallallahu alafia tora Allah afia uttu kono hoore ɗum ɓe wi si on hawri e gaño on tawi ɗo yani haray koye wakkilo andon wondema aljanna on ko ley ɗowɗi kaɓaje ɗe won walamu anna aljannata tahta dhilali suyuf fa ida laqitumuhum fasbiru walamu anna aljannata tahta dhilali suyuf hino makkuji maɓɓe ɗi idan gurdal lawɗan en ƴettay tun mise seeɗani yerɗum ɗo tun nasira wonde e jangude sa taski keɗanga ndaariɗan a tawi oɗo ko neɗɗo num o andano ko wirni o andano ko woni arde ko andi ko yani kon nde ɗum kadi iwata o anda no ɗum iwirta o anda o ettoto noon o ɗaɓɓita honno iwirta kono nde iwata o anda nani goto gara meɗen wayi ko sertuɗen Allah subhanahu wa ta'ala no hewimo no jallimo ko wiyete isma e telemma ka diina yejjitugol ala faljugol ala amma fiya kuji aduna ɗi ko neɗɗanke sifa neɗɗanken fof sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idan ko wiyete ko nafa e ko wiyete lorra naɗo wawanano hoore muɗum hay e hunde e ɗum ɗo na addugol ko adda wato jina na ittugol ko ɓeni ko wonde lorra si wona yeru konko Allah wawini ɓe ko ɗum woni illa masha Allah si wona konko Allah woni yiɗi walaw kuntu harami laatino a'lamu al-ghayba mbiɗo andi ko wirni lastakthartu min al-khayri mi ɗuɗɗinorayno e moƴƴere nde Nabi sallam yamirakari wattu ngol i wattu ɗon ngol konngol ɗo wondema hara hiɓe annduno ko wirni hiɓe anndi ko arata so feƴƴi ɗo seeɗa ko arata e nder jemma on haa janngo haa faɗɗi janngo haa yontere nden ñannde haa ɓaawa hitaande haa ɓaawa duuɓi sappo hara hiɓe annduno ko arata konko wirni ɗon ɓe maaki ɓe ɗuɗɗinorayno e heɓugol moƴƴere kam koɓe goo no janti mise yani no firi moƴƴere nden ɗo mise so hawre ɗum ka defte na wonde makko ɗum ɗon tun faanda masalan woɓɓe no wii hara miɗo annduno ko wirni e mi ɗuɗɗinorayno e heɓugol ɓuttu mi ɗuɗɗinorayno e heɓugol neema sifa ɗin konngudi mi ɗuɗɗinorayno heɓugol cellam hara ko misal tun e moƴƴere minal khayr on khayr ɗo ko misal muɗum ɗon e addude kono hino mofti kala ko wonki hattojini ko wonki yeli heɓugol ko wonki rerdi e muɗum naɗo wakki hara ɓe annduno ko wirni ɓe heɓayno noon e moƴƴere nden fof ko ɗuuɗi kadi e muɗum wama massaniya suu o maɗo wama imo fira ɗiɗi imo fira afan wawu on ɗo no fira ɗiɗi mo fira wawu atu wawu tokkinirɗo ko woni yeeso mum kon e ko woni ɓaawo mum kon yewtere nde wona lastakthartu min al khayri wa massani suu hara ko ɗo woni darande nden hara mɗo annduno ko wirni mi ɗuɗɗinorayno e moƴƴere nden heɓatano nan kadi bone o woɓɓe firimo wawu ibtidaiya wawu sinkirɗo yewtere yani yewtere nde lanni lastakthartu min al khayr wama massaniya suu ɗon ko yewtere goo ɗon wona wama massaniya suu mais maali lan heɓaali lan bone on ko on mum faanda ɗon e bone on ko feetere ɗen anndi ɓe wi ko feetuɗo ngal sa sallam no riwude ɗum e maɓɓe e ngol konngol ɓe firɓe wawu ɗo wawu ibtidaiya ko ɓuri noon yaadude kon e aya on taban konko ɗino no selli ngal wona o feeti allah yoma sahibukum ɗinoto andi konngol wonno selli kono ɓuri yadde kon e aya on koyo o fo makko o fire hunde wotere nden sabu o aya ɗo na e makko na e wonɓe ɓaawo makko ɗen ɗon e hikkiɗe ɗon ɗen fi feppere yewtaka mutakigoy ɗo yeeso ɗo seeɗani ma bi sahibikum min jinna woɗɗitaki ino sella hatmanke aya on naɓire ɗon kono ko ɓuri handude e firrede ko konngol arnol ngol walaw kuntu a'lamu al-ghayba
haramilati no mi andi ko wirni lastakfartu min alkhairi mi duɗɗino rayno e moƴƴere nde wama massani su heɓatano lan kadi bone on in ana wonali lan min illa nadhirun si wona komi rentinowo wa bashirun komi weltinowo li qawmin yuminun wonande yimɓe ɓe hino gomɗina wonande yimɓe gomɗinɓe sa sallam ko ɗum ɗo woni wadifa maɓɓe on ko noddugol faade Allah weltinira jaɓuɗo on nemaji Allah ɗin ɓuttu makko on aduna e lahara hulɓinira sali ɗon tikkere makko nden e letta makko ɗen aduna e ñande kaga ngon rentinago e ngon weltinago ko ɗum ɗo duñata neɗɗo on softinta neɗɗo on e notagol noddaɗo Allah ɗum ko sabu hulugol lette makko ɗen sabu jortagol taƴƴino moƴƴere makko nden ko hongo non naftorta ɗum ɗo ko wonande kala on gomɗinɗo jebbili ko ɗum o howi ɗo rentinande makko nden e weltinande makko nden wonande gomɗinoɓɓe kono wona fi maɓɓe to gonula inni rasulullahi ilaykum jamia qul ya ayuha nnasu inni rasulullahi ilaykum jamia ko nulaɗo e tagore nden fof e yimɓe ɓe fof e jinnaji ɗi fof kono wonde ayaje ɗen aray howa nulal makko ngal e jaɓuɓe ɓen gomɗinɓe ɓen miijitotoɓe ɓen waajitotoɓe ɓen anditoɓe ɓen huwa alladi halaqakum ko kanko woni on taguɗo on kanko hon kanko Allah subhanahu wa taala kanko woni ko tagi on min nafsin wahidatin immorde e wonki wooti o waɗi tagu moɗon ngu lasli muɗum ko wonki wooti wono wiiri noon ya ayuha nnasu ittaqu rabbakum alladi halaqakum min nafsin wahida kanko woni ko tagi on immorde e wonki wooti on fof ko ɗon woni ko fuɗu ɗon wa jaala minha o waɗi immorde e ki wonki ɗon zawjaha sonna makki adam Allah tagimo Allah itti e ƴi'um makko bo kadi cabbi birɗi ɗo ƴi'um turi kum itti kun ɗon e makko tagi Hawwa immorde e kun ƴi'um ɗon ko ɗum joni e makko nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko kun ƴi'um ɗon sonnaade on taga ko ɗum e makko hadith sa acciti kun no ko woniri noon kun turo ko wona e turagol sa inni a fonta ɗum ha ɗum feewa hela sonnaade ko ni way sa inni a itta e makko ellaji ɗi fof ko a hawta sa accidimo kadi hoore noon kayne a wurtata o wona fof makko ella wonde fonta seeɗa accita seeɗa fonta seeɗa accita seeɗa ɗum ko nder wajagol le honno sonnaɓe jogoo teɓemaji ngo konngol idan aya ɓura noon janti wondema Allah o tagi en immorde ki wonki ɗon fof koye ki wonki ɗon o taguno kadi sonnaade makki on li yaskuna ilayha fiyo o deeƴu e kimu fiyo o deeƴu e sonnaade on fiyo o deeƴu sukun ko deeƴere fowtere ko neɗɗo so'ata kon e sonna muɗum ko ɗoni deeƴere fandande ɓuttu ɓernde e fowtere e welo welo ko neɗɗanke no so'ata kon e wendu muɗum ka konnguɗi ka huwondiral ka wondigal fof e muɗum ko ɗum woni deeƴere fandande yaskuna ilayha fi o deeƴu e sonnaade on wo bil aks sonnaade on kañum kadi ko o deeƴowo e modi makko ko hunde wotere Allah wi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waɗugol ɗum yo wonu neɗɗo so resindiri e sonnaade gorko so resindiri e sonnaade mo be maɓɓe deeƴa e oya heɓa e fowtere e oya e dendarangal alhaaliji maɓɓe ɗin ɗum ko jeya ɗum e maande Allah subhanahu wa taala maande mbawdi makko kattane makko gandal makko yurmende makko Allah subhanahu wa taala o imo annintina en on nema mo okki en ɗon o wi falamma taghashaha ɓayri o wondi e kañum sonnaajo on wondigal ngal ɗo ko wondigal ndaɓɓudi hamalat sonnaajo on sowi hamlan sowande hafifan foygitinde hamalat o rondi
hamlan dongal khafifan foygitingal kono dongal ngal ɗo ko sowande men ƴettugo reedu ɗon ko fanga honno wiyanano foygiti sabu ka fuɗɗode sowangol hay o so'ata hay o andata ka lebbi ɗiɗi ha tati arani ha nayi fayga o andata ko mandeji o andirta na sabu ko teddi sabu yani ko wondi e ɓitteni ko mandeji ɗon nde so tawi ɗum walla jarigol nawnugol ka lebbi arani ko sabu fen ɗon hino foygiti Allah subhanahu wa ta'ala janti on alhaali ɗon fa marrat bihi o wondi e reedu ɗum kanko sonnajo on o wondi e mum o ƴaway o tippo o dogay o gunday o unay o tenoyay o ƴogoyay o defay o wuppay golleji makko gumnayankeji fof mimo waɗude mo wondi e gumtago ɗum ka nder reedu makko no ko hunde hawnide ni sida Allah subhanahu wa ta'ala e mbawdi muɗum waɗugol ɗum ko hunde tawre no yawti haqqillaji meɗen en kono Allah kan hay hunde ala sakkanimo wiyo wotu yo hunde wonu hande woni kanko e hunde ala ko yani ko sattanimo o wi falamma athqalat ɓayri o teddirama ɓayri rendu towi joni henanimo ɓiɗɗo no ka reedu makko da'awa Allah ɓe noddi Allah kamɓe ɗiɗo gorko on e sonnaade muɗum on rabbahuma jeyɗo ɓe on ɓe wi'i la in ataytana Allah si woni a okkimen a jonni men salihan moƴƴo moƴƴuki kin ɗo ko moƴƴuki ka tagudi yani neɗɗanke timmuɗo tagu hara kon ka reedu kon wonaali mummude wonaali kurli wonaali mbaadi neɗɗo kono wona neɗɗo ɗum woɓɓe no heɓa sifa ɗum goyi woɓɓe no sowo woni kon ka reedu hara sa yii hino yi e hoore ko nandi e hoore o nandi e gite neɗɗo kono fi haqiqa wonaali neɗɗanke woni tun tagu ko Allah tun andi alhaali muɗum e ñaamuɗum ɓe toro Allah ɓe tori Allah sa okkimen timmuɗo tagu neɗɗanke timmuɗo tagu ko ɗoni salah on ɗon lanakunanna min ash-shakirin wallahi min latoto jeyaɓe e ɓen jarnoɓe ma weltanoma yette sabu nemaji maɗa ɗin ngolko ngol ɗo ala mo wolata ngol ɗo ko wolirgol ɗengal ma wolirgol alhaali wo imma e torɗa Allah yo Allah timmin e jam yo Allah newnu o jibina e jam konkon ɗa torade Allah ɗo yo jibin e jam no mofti jibingol e hoore ɓuttu e hoore newende o hisa jibinaɗo on hisa hara kadi ko neɗɗanke ɓiɗɗo timmuɗo tagu woni ko jibinaɗo bal hino mofti hay yo Allah waɗimo moƴƴo ka jikku moƴƴo ka diina ɗum fof no naati nder ton nde ko wonande torotoɓe Allah ɓen wonande no welsindi e toragol Allah hara no yeli yo heɓu moƴƴo o yela ko hombo ha bora ko Allah subhanahu wa ta'ala tago won na docteur ɗo ɓen ha bora na moccoɓe na windoɓe hay fus ko ha bora yo wonu ɓiɗɗo timmuɗo tagu ko Allah subhanahu wa ta'ala idan ko imma bi lisanil hal aw bi lisanil maqal kono mo be bal e ɓiɗɗo mum be hay hewɓe ɓiɓɓe fawɓe nowɓe no ɓiɗɗo ɓe tuma kala ɓen makko won sowiɗo haray mo yeli yo jibin e jam jibingol ngol e jam no mofti ɗi alhaaliji ɗi jantinen ɗo fof falamma atahuma ɓayri Allah on jonniɓe salihan moƴƴo e tagu jaala lahu shuraka'a ɓe waɗanimo kafe diɓɓe woɓe jangi ɗo shirkan jaala lahu shirkan fima atahuma ɓe waɗanimo shirku yani kafidande ko ɗum woni ɓe hawtimo e nema on goɗɗum go ko wonamo kanko Allah nde tawno ɗum no wona gooto yani mo Allah hawtida on no wona kadi buyi jangijiri ɗiɗi no mari shirkan wona mufrad fanatode ko isme jins shuraka on ko jam on woni ko feññina woɓɓe si ɓen ɗum jibini e jam bobo on yalti no hisi a tawi wonki ɗin ɓerde nden fof no humi e docteur ɓe assistuɓe mo ha o jibini e lekkele gollitiraɗe
e kellugol labtano e margoɓe appareil ji e ɓen je ko jokki ɗum haray ɓen men koye ɗum askintini nema hay so wollitaka ɗengal sa yettide makko ɓen kende alhamdulillah ɓen docteur ɓe kelli yawde jibingol o haray no newi complication hay fi ala askintinna nema fof e allah ɗum ko sirka ɗum ko sirkangol allah so ani askintinna nema e ko wona allah ɗum ko sirkangol allah on noon eɗon noon ɓuuɗi hande moƴƴa wonanoɓe wolede fimu ɓen yani wonanoɓe wolanede ɓen fiyo sirque ɗo kamɓe noon e sirque maɓɓe on ko sarih ko askintingol nema o e sana mum askintina nema o e sana mum allah ja'ala lahu shuraka waɗanamo kanko allah kafi jiɗɓe fima atawma e gonko allah hum okki ɓe fata'ala allahu allah on towi o senike o laaɓi o hisi amma yushrikuna e konko ɓe shirkata ɗe ayeje ɗo gila huwa alladi halaqakum haa ɗo yewtere no ɗo ɗum hunde seeɗa en jumla nde ko raɓi ɗi woɓɓe wi nde yewtere ɗo ko adam ɓe hawwa woni ko faanda wono fuɗɗori noon ko fi maɓɓe fuɗɗa wolede huwa alladi halaqakum min nafsin wahidatin وجعل منها زوجها آدم وحواء فلما تغشاها بل آدم وندي حواء حملت حملا خفيفا حواء سوان دي فويجتين فمرت به ووندي مولم ها جوكرا ها آية وحاتنا كان بدون كفانا يونو كونو شركون كفانا دو طبعا اسكن تنگول آدم اسكن تنگول شرك آدم كهون دي هلبنين آدم كنبي ونباج الله ونراد الله ونتدد الله annaba ɓen allah noon hiwi ɓe e joni ɓe isma hay e faggitagol ni bakkatu nafere waɗugo sirk allah joni ɓe isma hay faggitagol bakkatu jano ɗum ɗo no fottana ka karamo ko ɓen ko lutto yeddodira ko est ce que hiɓe waɗa faljireji to suuf ka dina honno yeddodira kono ko selli kon allah no hiɓe bakkatu annaba ɓe batta bakkatu hiɓe falja noon e konngol hiɓe yejjita kono hay yejjitugol ɓe ngol naa ko yondiri e diine kan ɗo yo ɓe yottinde wahyu on ɓe yejjititamo haa so ɓe yottini andama hande kadi télé ɗo ɓe arta e neɗɗanke ɓe yejjita ɓe falja ko ɗum waɗi sallallahu alaihi wasallam wonde faljayno ka jurde wonde ɓe faljayno ka jurde idan e ɓe wi ɗo ɓen yaƴƴetta ɓe ngol konngol wi ko adam honno e noon e sirka ɓe wi ɓay hawa so wike ɓiɗɗo mo arano iblis arno wiɓe o son innale mo abdoul harith alharith ko inde makko iblis so wiyama nden inde o maaya o wurata allah jarribi okkimo kutu warugol ɓiɗɗo on jibina o wurata ka ɓiɗɗo ɗiɗamo kadi ɓe waddi sifa ɗum on anndi a yiyee ɗo hay ɗum no heɓo hay hannde sonnaade no sowo ɗo kammo ko batini joni fu neɗɗo fof waɗa fof yo yettomo hara ko waɗa sadaka hunde kaari yo bobo his ma yetto ɗum moodi makko ma yetto ɗum israɓe makko nene moodi makko ma ɓe moodi makko ma mawɓe jiwon tigi so waɗaali ɗum kala bobo hisirta koye allah jarriboɓe fof bobo on jibine ko mayɗo ma jibine tumumaaɗo tawi naa ɓe jannguɓe tawhid jannguɓe diina ɓe gongina joni he a anndile ɓe wonno konko gonga si on ƴettitireɓe o wiɓe ɓe waɗu sadaka ɓe yewnora e balɗe haɓɓotako hay haa o wiya ɓe ɓeɗo kamɓe ya taranɗo enen sadaka on konno tawi naa jannguɓe diina gomɗiɓe allah anndi ko wiyete koddoɓe e allah wota en fennu haa hara ko gonga no en fenni gonga tagutuka e sharia allah amma noon fillagol ɗum hino newnaama on noone ɗon ɓe haddith ma bani israil wala haraj on noone ɗon e noone ara noon gongaji on amma noone tata on fenande jom mo sena mbenen mo fenni on ɗon ha fillagol mo sennata sona fi fennugol mo fi riwugol mo fi loyingol konko ngol idan o riwaya ɗo o riwaya jeyaɗo e riwayaji maɓɓe o tuggaka e nuraɗo sallah sallam o hewtirali ɓe laawol sennugol haray feeji konko ahmadu bani israil wo o riwaya ɗo noon ko ɓuri ɓattade ko wona o sennuɗo hay fi sirkon kanko ɓe buyno
يعني no foy gintini daraja ko shirku fi tasmiya wana shirka ibada na shirka jeyal karububiyya Allah ko shirk fi tasmiya to andi sellata kare do we abd hunde kare harawna Allah Abdullah Abdurrahman awatawi de do sellata kare do we abd Muhammad abdul nabi sellata ko Allah macca kun je ka kun askintinte ka inde sa askintinni inde o tigi e ko na Allah haray awrani Allah shirku ka inde bari ko onno ne shirku don onno ko sendi kon annaba be Allah be hay onno ne don Allah subhanahu wa ta'ala mo hiwi be mudum be fadde ta ko kana ko qawaid tafsir kan ko be be kala kongo yuwol isma annaba be e teddungal maɓɓe ngal gol konngol ɗon ko wuttete idan ko raɓɓini gon gol konngol ɗo koye sellaɗi ngol jeya konngol ɗiɗaɓol ngol ko wondema adam e hawa wolama ɗo fimum ka fuɗɗode aya on sabu andintingol e lasli tagu meɗen ngun e fo meɗen koye adam tagaɗen sonna makko ko e makko itta taga kamɓe ɗiɗo ɓe wondi ɓe jiidi en fof meɗen heɓaɗen hannde kadi e on noon en jiidi ɗon anndintinaɗen ɗum ɗon taw Allah wi noon Allah noon no yewtude fii noone goo e tagore makko yani noone goo e ɓiɓɓe adam ɓen ko ɗum woni ɓen sirkanoɓe mo o wi hino e maɓɓe noon ɗiɗo si resindiri ɓe wondi gorko e debbo wondi sonnajon ƴettare gila ka Allah wi ɗo falamma tahassaha ko on gorko e on sonnajo tawɓe tawhid muɗum won ko yeƴƴi ɗum ko dimbi ɗum ñiiɓa ko lowu ɗum ɓe sirk ɓe faggitoto sirk woni koye hoore heɓe anndi ma koye hoore ɓe annda fii ɓen on noone ɗiɗi ɗon wona e wonede hannde kadi ɗon hara yewtere nde laaɓi e ko kala tawɗo no sifori ni woni ko faanda ɗen ɗon hino ɗuuɗi Allah wi wama aktharu nnasi walaw harasta o wi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun ko ɓurɗurde ko gonɗinta Allah so wona hino sirkora nder ton no gonɗini ɗon no fiɗi wodede Allah no sikkitaki few rewa e Allah kono waɗa e nder ton sirkuji so wona no Allah e kaari mum ko sirku noon asintingol nemaji ɗin e ko wona Allah hay si woni oti wolali wona misal ngal waɗɗen ngal moɓe mum jibini askintinni newen nden e fowtere nden e muɗum e docteur ɗumen e gande muɗum e appareil ji muɗum e organisation wonɗo e labta noon haray askintini nema on e ko wona Allah ɗum ko noon e sirk idan Allah yo ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun ɓen waɗanoɓe Allah on sirku ɗon ko ɓen woni ko fanda gorko maɓɓe e debbo maɓɓe resinirɓe waɗa ɗum e sirku muɗum filla ɗum telen maka jiidi o wi kanko Allah noon konko ɓe sirkirantamo ɗon imo laaɓi woɗɗiti e ɗum imo hisi e ɗum sabu kanko Allah o ala nanɗo o ala yerujo o ala hay wallondirteɗo disondirteɗo o ala hawtidaɗo ko o bajjo ka zatu makko bajjo ka golleji makko ka kattane makko ko o bajjo ka rububiya makko ko o bajjo ka inɗe makko e sifaji makko ko ɗon kadi o hana waɗirede bajjo ka dewal bal ko o bajjo e handugol e dewal ngal haray lutti tu hande kadi yamde tagore men gongina e ɗum ɗon e golle muɗum ɗen rewa mo kanko tun Allah wotindina mo yo Allah jeyni e on noone ɗon a yushrikuna e ɓe sirkay ɓe sirkiranay Allah ma la yahluqu shay'an konko tagata hay e hunde wa hum ɓen wona ɓe sirkanede Allah kañum tigitode yuhlaquna ko tagetede a ƴettay ko Allah tagi fonna e Allah kala ko sirkiranɗa Allah woni ko malaikajo woni ko annabajo woni ko lewru ndu woni ko nangen woni ko mummunte woni ko neɗɗanke ni to woni ko jinna woni ko woni wo ko tagangel Allah ko jiyangel Allah ko Allah tagi ɗum nden hunde ɗon nde taga hoore mayre nde wawata tagude goɗɗum goo a ƴettay noon ko taga fonna ɗum e taguɗo on hawta ɓen haray a bonnaali haray a yawaki Allah haray a yeddali Allah
kare enti Allah ko ɗum kala ko sirkiranɗa Allah ndaari est ce que ɗum ɗo wona tagore Allah ni ko si a heɓi ko woni hara wona tagore Allah awa wiye hi awa ndaari est ce que kañum Allah no fota ha wiye kañum kadi yo rewe ka fotata kono a ndaara e tutara ɗum ɗo kadi ɗo ko Allah moƴƴini ko Allah jeki tago Allah yewtere nde lanndi ɗon ka wi tabintuɗa ɗum tawɗa ɗon hinɗo ko tago Allah ko ɗon andataki sa wondema ɗum ɗo hana fotude Allah tago ɗo tagaɗo ɓeddiɗo fota ɗum ɗo fotata enen ka gurdam men en fonnata hay okkuɗo e okkoraɗo waɗuɗo e waɗanaɗo a tagama fus fittuɗa ƴetti goɗɗum ɗa moƴƴorde e makko a taway a fonnatake e makko e honno noon Allah subahana taala on taguɗo no adduma alna ɗo no andirɗa noon lawol ngo rewruɗa ngol no wodiraɗa noon dankima danke ɗe anduɗen ɗen Allah no hiwa bobo e muɗum ha on janga ɓay hara ko gayna nene bobo e ɓen makko tunnum bobo heɓata no hita ngara e mayi hino yiite no huɓɓe hino ndiyam wonɗan no fatine hino nebbal wulɗan no saggine ko warata no heewi tew e nden gurdam men ɗum boltirte ko fof fayda ko yite ɗum wonki kono Allah no heewi bobo hakkunde ɗon wonde o yahay ha o fokkitanoga koreru Allah holla goɗɗo on yaa jaɓɓoyon o yahay ha o fokkitanogo feerwal ngal Allah holla goɗɗo o yaa jaɓɓoyo kon woni yiwde o Allah subhanahu wa taala kanko woni mo renude ina renirɗo on tagu muɗum no renir noon ha on fewndi no fewndore wo an ɗawa ƴettude konko Allah tagi o fonna e Allah non ko hunde ɗum non ko hunde woppodinde e hakkille har nafi saria tan wona e wolede hakkille ɓen tun woni ko holla wondema Allah ala ko o fotata e muɗum laysa ka mislihi shay wa huwa samiu albasir wala yastati'una lahum ɓe wawana ɓen homɓe e homɓe ɓen wona ɓe sirkiranede Allah wawana ɓen wonɓe e sirkirande ɗum Allah yani ɓen wonɓe e ƴettude ɗum sirkirana Allah ɓe wawana ɓe nasran ballal tode hey wala anfusahum wona hay wonkiji maɓɓe ɗi yansuruna woni ko ɓe wallata Ibrahim alayhissalam ko honno o hollirno yimɓe makko ɓe ndema sanamu ɗum nan ko hana rewede noon ɗum ko mere noon ɓay o haɗi o woli ha ɓe jaɓali o wi mi luttitay on si Allah jaɓi watallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin o acci ha ɓe yahi haaju maɓɓe ɓaari o tolidi fof majji o acci janɗuma noon ɓaɓe yaari ɓe wi ko hongo wuuɗe golle e pawɗo toñi goɗɗo wi min ɓe nanno de wiyeteo Ibrahim no wola fiiɗi no kamba ɓe wi addo e o ɓe adde mo ɓe landimo a anta faalta haala ya Ibrahim o wi on ɗum bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun o wi namin dey ko waɗi ɗum ko ndu janɗum ɗo ndu luttum ɗo o toli toski ko fof watti janɗum gotum o wi mo ndu landeɗi ɗi tolaɗi ɗo so tawi woni hiɗi owa donc mo ɓe maɓɓe yitto ko haqqille mum wiya he koko wawali hiwde hoore mum ɗo woto ari toli ɗiɗo fof hay woto wawali men minade bal hay wiwgol men hi ko Ibrahim waɗi ɗum ɗo ɗi wawata mo ɗin ɗo hana kerewe ko ɗum o fahanoɓe hollude o holliraɓe o kamɓe ti ɓe yiyan hoore maɓɓe ɓe wowla idan Allah subhanahu wa ta'ala mo yewta ɗo Quraysh e alhaali ko fewno leññande e kala wonɗo e alhaali maɓɓe wondema ko ko rewoto ɗi sanamuji ɗi rewoto kamɓe ko ɗum jaali noon e sirku maɓɓe ko sanamu ɓe rewayno ko ko rewoton ɗum wawana on hay e hunde e balla si gaño ari yani e mon ɗo ɗi wawana on hay hunde si ndiyan saƴali kokke yani e mon ɗi wawanta on ndiyan si kala e tana kala e lorra ko ari on ɗi wawata on wallude tode mo ari lorrugol ni ɗi wawata duñirde lorra kan itta e majji ɗi wawata sakkade mo ronkani hoore mum gaynanayi ko wona ɗum kañum wawata wonde idan ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala woni ɓe hollude e aya ɗo o watti ɗo wa in tad'uuhum si woni on noddi ɓe ila alhuda faade e moƴƴere nden la yattabi'ukum ɓe jokkataama woɓɓe wi ɗo ko heferaɓen e sanamuji mon ɗin ko wigol onon sirkanoɓe Allah ɗi sanamuji ɗi rewoton
si on noddi ɗi e ko moƴƴani ɗi huda on ɗo ɓayni ko jokkugol diina kala wono tage jokku diina si on wiiɗi ɗo joni e mo ari waɗugol ɗon goɗɗum hanay taw jaɓurani koyon yotto koyon wallidir Allah wiɗi no takon e ɗum no wodduno e maɓɓe moƴƴanoɗo sana muɗum ha moƴƴa cuɗanɗo ha moƴƴa wallina ɗon kafa yasi goɗɗo araninaɗo hino kafa en ɗo noɓɓe maɓɓe waɗaynoɓe ɗum e ko ɗum woɓɓe ɗum ɗon yewtane ko faami woɓɓe wa in taduuhum onon gonɗiɓe ɓen so noddiɓe sirkoɓe ɗal huda fande pewal ngal jokkugol tawhidon e l'islam on la yattabiukum ɓe jokkata on konguɗi ndino hiɗi seni sawa'un aleykum hino fota e moɗon ada'awtumuhum on nodduɓe o am antum samitun ka on wonu fankuɓe on noddare ɗum hino fota ter e moɗon sabu ɓe notatako on ɗon kadi no sella e konngol arnolngol no sella e konngol ɗiɗaɓol ngol allah wi inna alladina kafaru sawa'un alayhim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun ɓen heferaɓe tawɓe allah subahana taala on uddi ɗum ɓerɗe ɗen ɓe yewti on daraja ɗo tawɓe ka gandal allah ko e kufruɓe mayata ɓen noon waaji ɗawo a waaji hakki on fotatew ɓe gomminta ɓen ɗon woni ko faanda ka konngol so tawi en wi ko julɓe ɓen e heferaɓe ɓen ko jiiƴi damirji ɗo on julɓe so noddiɓe pewal ngal ɓe nottako hino fota e moɗon nodduɗon ɓe o noddaɓe o fof no fota e moɗon si woni kadi koye sanamuji innaɓira e rewoɓe ɗi ɓen onon rewoɓe sanamu so noddiɗi sanamuji moɗon e moƴƴere wonande ɗum ɗi wawata on notade ɗi jokkata e mum hino fota e moɗon nodduɗon ɗi e muɗum woni on fanko on noddale ɗi e muɗum no yirɗen noon konkuɓe ɗi no hiɗi selli inna alladina tad'una tabitino ɓen ɓe hiɗon nodda ɓen ɓe hiɗon rewa min dunillahi ko wona allah ibadun ko jiyaɓe amthalukum sifaɓe moɗon yani sifaɓe moɗon ka jeyal allah hino jeyiɓe wano jeyiri on noon hiɗon hawti wonde on fof kon jeyal allah fad'uhum ɓay noon e hoore ɗum ɗo onon o wii ko matum rewon ɗum ɗon allah wi awa nodde ɓe reweɓe falyastajibu lakum yoɓe nooto on ngoy awa in kuntum si woni on laatike sadiqina ko gonguɓe wonde maɓe no handi rewede allah no wuula ɗo fi sanamuji ɗin wuula fi majji wa ko mari hakkil no wolirte fi mum wuula fi majji wa ko mari hakkil no wolirte fi muɗum o mari hakkil ka ala arabu kañum wolirante ni si tawi ko mara hakkil ona e fandede ko damir ta'nif arayno fad'uha faltastajib lakum in kuntum sadiqin ko noon ardayno kono ɓay tun kamɓe hiɓe fiɓi ko reweteɗi maɓɓe no anda neɗɗo fiɓata rewgol hunde hara nden hunde ɗon ala hakkil yani kanko so fiɓi gon ɗo rewata hara mo fiɓi wonde ma ɗum no mari hakkil ɗum ko ɗum allah subahana taala no yewtude ɓe yani no yewtirde ɓe haqiqa maɓɓe on no yewtirde ɓe haqiqa maɓɓe on ɓe ayaji ɗon no mofti kala ko noni ko rewa haray kala ko rewa ɗum ko jeyangel allah walla ko jeyi ɗum awa ɓayno an a wi ko ma tu rewa ɗum ɗon a rewata hana ɗo rewe ɗon awa noddu ɗon jokku ɗon ha notoma sey koye gonga wonɗa alahum arjulun hara hino wodani ɓe wona ɓe reweɗe kona allah koyɗe yamsuna biha ko hiɓe yani ɓe hiɓe yara ɗum no wirɗen no tawi ko ani ka lasɗi ko duwano arde alaha arjulum tamshi biha wono sanamuji ɗi fi majji wolirte kono no wirɗen noon nde tawno kamɓe hiɓe fiɓi wondema ko marɗi hakkil ko ɗo waɗi hiɓe yewtirede haqiqa maɓɓe on ɓe yewtirede alhaali maɓɓe on donc waju bo ko damir ji ɗin ardini damir marɗum hakkil ko ɓayno woodi ko rewa hara wona sanamu noon ko rewa hara wona sanamu allah wi ko rewoto ɓey no mari koyɗe ɓe hiɓe yaara ɗum ɗi sanamuji no mari koyɗe ko yaara ala wata hay darade si darnama koye ɓaare si ɓaara ka yanay
am lahum kahin wodani ɓe aydin juuɗe yabtisuna biha ɓe hiɓe nangira ala salamu sa fonti jonne gonɗo ndu wata jaɓude ɗo ala jungo ko ndu fontina ndu jonne sa fonti jungo e mayru woni ko lubagol woni ko hay hunde ala ko ndu wawi ndu wata fontantema to am lahum ka harayno wodani ɓe ayunum gite yubsiruna biha ɓe hiɓe yiira salamuji ɗin ayyay no lesa no waɗana gite kono yamnide gite yiyay ɓe yiyata am lahum adanum kano wodani ɓe noppi yasmauna biha ɗi hiɓe nanira nanata no lesa na waɗa noon noppi kono nanata idan hunde nde nanata yani jabagol ɗum ɗo ko owoye ɗiɗe ala koyɗe yahoje dare allah ngaysi ɗi mari koyɗe ko koyɗe ko hiɗi yaara sabu ɗi lesa waɗana koyɗe yalli ɗi yaara e ɗe yata ɗi lesa waɗana juuɗe yalli ɗi fontira e ɗe jaɓugol ma jonnugol waɗata ɗino lesa waɗana gite waɗana noppi yalli ɗi nanayi si ɗi wonnama ka ɗi yiyay hay hunde mum ɗum ɗo kadi ko wigolɓe reweteɗo mo nanata mo yiyata mo wawata yahude mo ala juuɗe ko nangira na jonnugol na jaɓugol oɗo ko hon towni reweteɗo rewɓe sanamu men sa ndaari alhaali maɓɓe a jiɓoto hon mbawi haqqille maɓɓe ɗi won sinda rewɓe nayi ɗin ɓe ɗin no bete naftorta ɓiray a hirsay sirku fof non ko sirku nayindigo ɗum ɗon no moƴƴi fande ɗen kono sala mum ndu lesata ha moƴƴi cuɗa ɗum wujja ɗum ha moƴƴa ɓaara ɗum ara rewa ɗum ko an hiwata ndu ko an renata ndu ko an waɗanta ndu kala ɓawanna ndu waɗata ndu wawana hoore mayru an ko non nu ɗaɓɓirɗa ndu ɗo ko anda kon rewete ɗon ko ɗaɓɓirteɗo kanko waɗanta rewowo mo o hiwe o dande o reene o walle o yurmine o okkore o okkore moƴƴere o ittane lorra an waɗanamo dewal ngal kono so tawi noon wawanama hay hunde addugol lorra wawanama hay hunde ɗon addugol nafa wawanama hay hunde ittugol lorra haray honto ko rewirta ɗum ɗo kono Allah wi o wi'u udu surakaakum nodde rewe e sirkidaɗi mon ɗin summa refti kiiduni lorrommi fala tundirun o taw nennana awa ɓayɗiɗi rewo ton ɗi ko hanaɗi rewede lorri reelanɗi toode tummodiri e ɗi fewjon fi an jam foɗonmi waɗelen kala ko faaɗo onon e sanamuji moɗon huuda alayhisalam nde nodduno yimɓe makko ɓen e accugol rego sanamu rewa allah yanoaɓe wi he hodu men sikki tun ɗi reweteɗi amen ɗiɗi waɗima ɗum ɗum in naqulu illa taraka badu alihatina bisu hodu wiɓe inni ushidu llaha wa ashhadu anni bari'u mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'a onon e sanamu mum fof hawte fewjon fi an lorɗo mi waɗe ko faama sifa ɗum woni ngol gongol ɗo allah wi ɗumaro wiwɓe a waɗi reweteɗi mon ɗo onon heɗi fof hawte lorɗon mi hawte waɗon ko faala o ɓayɗi hino wawi o waɗande goɗɗo taw nenna nan taw habbitolam taw jonnan tan inna waliya llahu tabiti wonde makko woni giɗo an on ko allah yeeto ɓe ɗum wondema giɗo ma on ko allah waliyi ko goto allah tun alladi on nazzala alkitaba tippindo deftere nden wa huwa kanko yatawalla salihina himo giɗo moƴƴuɓe ɓen himo ƴetta ɓe yiɓɓe makko allah subhanahu wa taala ko giɗo kala gonɗinɗo kanko allah himo yiɗi kala gonɗinɗo gonɗinɓe ɓen ko kamɓe woni yiɓɓe makko ɓen innama waliyukum llahu wa rasuluhu walladina amanu ɓeɗo hana giɗede allah e nuraɗo makko e kala gonɗinɗo mo gonɗina haysi kanko heɓuma o hana wonde giɗo makko a jonta mo haqqe mawɗo yagal ngal haysi ko on enɗan o hana wonde giɗo ma a jonta mo noon haqqe enɗan ɗan kono hanande giɗo ma hanande giɗo ma ko allah e nuraɗo muɗum on sallah sallam
e jiyaɓe Allah gomɗinɓe ɓen woni ko ɓe anda woni ko aɓe anda koye tawɗa feɓi ka ɓernde maɗa yiɗugol kala gomɗinɗo Allah woni ko wodanoɗo ha maayi an si wodata woni ko wodoyteɗo ɓawma woni ko mo fewdoduɗa mo anduɗa e mo anda Allahu waliyyu alladhina amanu ko Allah woni giɗo gomɗinɓe ɓen Allah wi ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yiɓɓe Allah ɓen ɓe ala kulol ɓe ala sono on ɓen alladhina amanu wa kanu yattaqun ɓen gomɗinɓe ɓe laati ɓe kuloɓe Allah kala siforɗo gomɗinal sifori kulol Allah hara oti ko giɗo Allah idan falaɗo he wonde giɗo Allah o gomɗinal ngal e kulol Allah gonɗen ko ɗum coggu mum ko ɗum ittata heɓa giɗanka ko Allah wona siforɗo yiɗugol Allah Allah no yiɗuma hiɗa yiɗi Allah Allah ko yiɗowo Allah wi fa sawfa yati llahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahum Allah wi ma yartadda minkum an dini kala yemo saliɗo murtiyante dina muɗum fa sawfa yati llahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahum Allah o adda yimɓe go ɓe himo yiɗi ɓe hino yiɗimo ɗum ɗo neɗɗo sa yiɗa Allah haray gomɗal maɗa ngal gartogal si tun ko a gomɗinɗo haqqeto hayɗa yiɗi Allah ka yiɗuɗa ɗon Allah gomɗinɗa hulɗa Allah hare Allah no yiɗuma ko a yiɗo Allah wonɗa jangi gandon jana woni ko seeɗa maɗa woni ko ɗa alɗi woni ɗa waasi peu importe alhaali maɗa o sa sifori gomɗinal ewre gonga sifori kulol Allah hare ko a yiɗuɗo Allah sabu ko yiɗugol Allah waɗata neɗɗo kulɗo Allah ka yiɗuɗa ɗon Allah réciproquement Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ko yiɗuɗoma ko giɗoma ko ɗum o wi wa huwa yatawalla salihin ko kanko woni heftowo fi moƴƴuɓe ɓen yani kippuɗo fi maɓɓe moƴƴinowo alhaali maɓɓe hombo waɗanta ɗum neɗɗo ko giɗo woti ɗum waɗi safara wiyay ko kanko woni giɗo moƴƴuɓe ɓen walladina tad'una min dunihi ɓen ɓe hiɗon nodda ɓe hiɗon rewa ganin makko yani ko wonamo kanko Allah la yastati'una nasrakum ɓe wawata wallugol ɗon ɓe wawana on ballal sifa aya mo feƴƴiɗen joni on wala yastati'una lahum nasra kono ɗon koye huccingol yewtere ɗo noon koye fewtingol e maɓɓe kamɓe tigi sirko ɓen ɓe ɓe rewo ton ko wona Allah ɓe wawata wallugol ɗon wala anfusahum wona wonkiji maɓɓe ɗin kadi yansuruna woni ko hiɓe walla wa in tad'uuhum si woni on noddi ɓe on noddi ɓe ilal huda e peewal yani e ko moƴƴani ɓe la yasma'u ɓe nanata lisanamuji so noddi ɗi e ko moƴƴani ɗi yoɗi hiwito yoɗi dandito yoɗi wallu on Allah wi ɗi nanata wa tarahum ayɗi yanzuruna ilayka heɗi ndaara faade e maɗa sabu heɗi lesa waɗana gite udditiɗe wonum kono no kamɓe la yubsiruna ha ɓerenta sala momum kono gite ɗe no lesa no moƴƴina ha moƴƴi sa yii aynen ko yitere yiyore kono yiyata ko sanamu ko lesa ɗum ko ni woni alhaali kañum sanamu e rewayɓe ɗum Allah wi khudil afwa ƴettu ko newi kon khudil afwa ƴettu ko newi kon al afu koko fawiti ayo ko suratul baqara wa yas'alunaka madha yunfiquna qulil afu ɓe landuma ko honɗum ɓe nafgata honɗum ɓe okkitirta wi'u koko ɓeyditi kon yani ko ɓeyditi kon e ko haton jinɗa kon ko ɓeyditi kon e ko haton jinɗa kon idan al afu koko ɓeyditi Allah wi ayago ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا عفوا أي زادوا وكثروا ها بيدي ها بدوري إذا عفوا وبيدا وبيدتي رندون إرايدو كوكو نيوي كون يركو ووتي وار إتوغول جنكم جابادو وندو وون إكو وندو tabando na e waɗɗi ɗi na soda ye jonni mon ɗo kan ko jonne ko newi wala nata ko ka huwondire harna waɗɗiɗe ɗe joni ka teddungal masala
jaɓan neɗɗon teddungal yeru ko wawi kon si tun o hoynalima ta haɓɓito fi ɓeeɗa ko sene wiyete kankan ko yo wiye sene so wima jooɗo jaɓu ɗum noon o hoynalima so wima eyi honno wowɗa jaɓan mo ɗum ta haɓɓito ɓe to fof ko honno makura wiyata kanga ɗo ma wiya honno makura kan juurondiro masala so tawi na neɗɗo yiɗɗo yani marɗo tan juuragol ha hay sa yahi ga makko a yahi Allah ɗum tati nayyi so yande wotere jaɓanmo ɗum ɗon koko waɗɗa ko marɗa joddi mum kanka ko waɗi ko ɗo ma joddi mum nayo woni coggu e coggu yerko waɗi kon ko yerko waɗata idan ko huwodire tawa ɗen na ko waɗɗi kon hakkudeji meɗen ka moƴƴodiro ka teddodiro ka okkidiro a waɗi haaju musidɗo ma wallirima 500 000 kanko ko wonno haaju an ko 2 millions wallinoɗamo jaɓu ko waɗanma ko yeru ɗum waɗi yeru noon newanima ɗum Allah subhanahu wa ta'ala woni e waajade ɗo e tuggugol ɗum e nuraɗo sallallahu alaihi wa sallam yewtanne so inde tuggama e nuraɗo hayso ko Allah wino ya ayuha alladina amanu o addi ndeyamiyore ɗo hayno no himmigoy kono so woni noon tuggama e nuraɗo tigi sallallahu alaihi wa sallam andi haray ko jikku ɓurɗo e towde sabu nuraɗo sa sallam koko ɓuri towde kon kamɓe woni fi maɓɓe on idan Allah wi hudil afwa jamu ko newi kon e alhaaliji ɗin fof wonande yimɓe jaɓaɓe ko newaniɓe kon hay ka muññagol ma hay ka muññagol ma so tawi muñal makko ngal ɗuuɗa an koya reno e makko jaɓana muñel ko newi kon ko raɓɓiɗi kon ni huwondirgol e jama on so tawi a ɓuttine so tawi a fowtoto ko ma jaɓana oti ko newanima kon naya haɓɓito koko faalaɗa so haɓɓide ko faalaɗa kon a ɗuɗata hayɓuɗe mo nantodirɗa a nantodiri o haray mo fawtiɗa hay on ko tawa won mo jebbiɗi sabu ɗum ɗon hay ɓennaɓe fof woɓɓe ko waɗanɗaɓe ko waɗanɗaɓe ko wakkirantama no fayoɗama na ɓiɗɗo ma na ɓengu ma a heɓay ɓen nder ton ɓeɗole ko tawaɓe ko an fawti ɗum few na fer noon miññira e ma ɗum enɗam ma haray solution on fof e hino mo ɗo ko lekki kinni wa jaɓan neɗɗon yer ko newanimo on yer ko wawi kon naya fawmo ko tonata naya haɓɓito o wa'ay no wa'uɗano wa'mur bil urfi yamira ko moƴƴi kon yamir ko moƴƴi kon ɗo kadi ko moƴƴi kon no mofti kala hunde nde sariya o wi no moƴƴi ala ko moƴƴi harana ko sariya on jaɓi kala ko sariya on jaɓa hara ɗum no moƴƴa ko sariya on jaɓi kon fof ko hunde moƴƴere hayso an a yiɗa welatama yani neɗɗo no wona e piiji goɗi sariya on newni har kanko wonki ki yiɗa ɗum holla ko hunde bonde ko hunde moƴƴere ko sariya on jaɓi kon fof ko hunde moƴƴere haray ko ɗum ɗon kadi woni ko yamirte yamira ko moƴƴi wa a'rid ɗurnoɗa anil jahilina e gaye majjuɓe ɓen ɗurnagol ɓe ngol ko tertagol ɓe ngol na taƴagol ɓe faanda wona accudugol ɓe majjere maɓɓe faanda tertagol ɓe ngol ko woɗɗitagol nandugol e maɓɓe si o ti yennima yennamo haray aɗo naaki a nandi e ma so yennima an wonaya yetto so hoynima an wonaya hoynumo koya ɗurno hoyre men ɗurnoɗa e yennugol e hoynugol e ɗurnoɗa jikkuji bonɗi ɗin e maɓɓe ko ɗum ɗurnagol ɓe ngol e hore ko ɗurnotoɗaɓe kon koya waajoɓe koya rentiɓe koya multuɓe koya waɗu kala ko annduɗa tañƴiniɗa ɗum ɗo noon sabu ha wotigi feewa Allah subhanahu wa ta'ala ko noon dindinirnuraɗo sallallahu alaihi wa sallam o wimo fa a'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha suratu nisa kono aya waɗi ga ay ɗurnoɓe tertoɓe kono hoore ɗum o wiwaade ɓe wolanaɓe konko yimaɓe konnguɗi yottiɗi yani konnguɗi hemdotoɗi ɓernde nden hewtoyeki nder ton konnguɗi yeɗɗuɗi konnguɗi wonɗi e ƴeewa neɗɗo majjiyanko wonon majjiyanko neɗɗo mo jannga yowɗo wonki sattuɗo ɓernde wurɗo ɗengal o naya tertagol mo
hucca e makko taƴon no waɗɗima geddugol e o fiyo iw e on alhaali gonɗo e hoore noon ɗum sa endike fi mum o waɗete ko mettinirante konkuɗo mettinirante kuuɗe konko mettinante ɗon ko Allah wima ya ɗum kono e hoore ɗum Allah alintiri goma wa'mur bil urfi o wima khudhil afwa wa ƴettu ko newi kon e juuɗe makko e yamirama ko moƴƴi ɗurnoɗa majjere woni e makko kon ɗurnagol majjiyan ko ɗum ko sifa yimɓe gomɗinɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓen Allah wi ka sifagol jiyaɓe makko ɓen wa ibadu rahmani alladina yamsuna ala ardi hawna wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama alquran o wawi wallinde konngol tawa sa ƴetti wallahi ko lekki ñawdakima Allah jiyaɓe Allah yaaja yurmede o honno ɓe sigori oyi ko ɓe yiyahoɓe ka yore leydi ɗo yawoɓe ɗoyi woni ko seppo o woni ko waɗɗiɗo ko ɗoy o yarata yani yaadu haqqil yaadu ndu o hejjidata e jama o hara o lorotaɓe ko ɗoni doyi o naynugol ko a ñeego o yaadu haqqil yaadu ndu hejjidirta e jama o wondude e muɗum o wi si yimɓe majjiyankon yimɓe ɓe janngaɓen yimɓe bonɓe ñaaɓen woni ko heferaɓen woni ko julɓe fasiki ɓen o wi ɓen fof no hawti wonde majjiyan o wi si ɓen wolaniɓe konngol sabanna konngol moƴƴol fanda ko e usageoyi ono e bawoye mum ono e kaftano e mum daɓɓoyi sifa ɗin haalaji si ɓe aybinima ɓe sabotima Allah wi qalu salama ɓe wola konngol ɓe wola kisal wigol ɗo ɓe wola kisal no mofti wolugo konngol hisnay ngol ɗum e bakkat so wi kowoy a yennima moɓe bamma wiɗa ɗum ara a feƴƴitiyam a hawa e bakkatu ɓurɗo mo heɓi o sabu kanko na ɓe mawya ko ɓe wola konngol hisnay ngol ɓe bakkatu wigol yalla yafama wigol mo neɗɗo hoynatake a woni konngol ma fanka ma fanka famina nano yiya on ndu waɗi ɗum noon no fira aya wolugol konngol hisnegol ɗum e bakkatu no fira wolugol konngol moƴƴon si fadi konngol ɗi misuɗen ɗon fankugol ngol kadi ɗum kadi ko lekki goo idan neɗɗo majjuɗo naya tewto mo Allah wi koya ɗurno mo wa a'rid anil jahilin mo immike yamirgol ko moƴƴi o duɗɗodiray e ɓe yimɓe majjuɓe sabu yamirgol ko moƴƴi ko ɓe wona e fewtede ko ɓe haɗete ko ɓe waajete ko ɓe wona e hulɓinede piiji goo a wolay toon o sikka hiɗa anndi ko waɗi hanki o sikka ko fi makko wonɗa e wonde o sikka hiɗa humpiti fi makko Allah haali makko ene suudu makko har ko wonɗa e wolde ko kono tigi woy o sikka ɗa anndi ɗum fof anndi ono yoɓitade ɗa ono waɗi espion e an o ƴettete joni gaño on duɗɗodira ko famɗi o fof o mettinane sabu o maramino ma piiji ɗum ɗon fof koya habbo sa woni yamiro ko moƴƴi to ɗum Allah wi ɗum ɗon koya ɗurno ko ɗon ɗurnagol ɓe wiyagon gon ɗo wa a'rid anil jahilin wa imma yanzaghannaka si woni sowi sinima min ash-shaytani immorde e shaytan nazgun sowi sinande fasta'id billah molor Allah nde tawno neɗɗanke ko neɗɗanke wonde ƴiƴanɗa memmino to an kadi so wiima koy seytan waɗa jonka ɓernde ma hari ono yawoma a neɗɗo teddinaɗo a neɗɗo ɗum ɗo a neɗɗo ɗum ɗo a murta jon sa waɗna e lawol ma sifangol woni ɗum ma ɓummon ɗon so wi so nande seytan heɗima Allah wi so ɗum ɗon ɗon heɗima koya molor Allah lekki seytane ki fof koya wonu fiɗiɗo e Allah humiɗo e Allah subhanahu wa ta'ala Allah wi innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun seytan o ala doole e hoore ɓen gomɗinɓe fawi e Allah subhanahu wa ta'ala mande gomɗinal ma e fawgol maɗa e Allah ko so tawi a heɓi metteɗe tun koya rutto e Allah awdu billahi minash shaitanir rajim ya wonugol ton ngol yimɓe ɗiɗo sonkono yennodiri nennidiri mettodiri ha goɗɗo e maɓɓe moni moƴƴa
kide makko e fof ne riɓugol e tawde Allah sallallahu alaihi wasallam naɗo maaki miɗo andi konngol so o woni ngol joni ko woni makko fof iwe wigol awdu billahi min shaitan rajim ɗum ko lekki molnaki so tawi hawre yiɗa darino joɓɗa ani change alhaali wondamo ɗo tawi hawre darino joɓɗa so a joni no wanoɗa ma immoɗa e nokku ɗon yaha ɗum ɗon fof ko ittay ɗum mone itta ɗum shaitan e neɗɗanke ta jaɓu shaitan waɗɗo ma ta jaɓu shaitan jooɗo e ma ta jaɓu o dirige honno jaɓirta ɗum ko sa tewtike monagol maɗa ngol sa tewtike monagol maɗa ngol kam woni ɗaw kanko ma fitande woɗu ɗum ɗo an kadi waɗ ɗum ɗo an kadi warru ni ta jaɓu ɗum an a jaɓay ɗum a jasina e hoorema ɗum konko arta ka wonkima ɗo fof ko shaitan ɗum ma fitande so woni a soƴi service nonde shaitan e maɗa Allah wi koya mooloromo kanko Allah koya fattomo kanko Allah koya ɗaɓɓirmo kanko Allah daɗugol koya ɗaɓɓirmo kanko Allah hisugol sabu a fokkiti e programme innahu tabitino kanko Allah sami'un ko o nanowo sa wi a'udhu billahi minash shaitanir rajim woni a sohlitore a feññi Allah kan himo jenti alimun ko o anduɗo himo andi ko hon ɗum ñawdete hon ɗum moƴƴinta fima ko ɗum waɗi simo wajora en ɗe ayeje innal ladhina ittaqaw tabitino ɓen hulɓe Allah ida massahum si woni memiɓe si woni heɓiɓe ta'ifun memande sowin sinande min ash-shaytani immorde e shaytan tadhakkaru ɓe anditay ɓe andita hon ɗum ɓe andita Allah subhanahu wa ta'ala ɓe andita sharia Allah ɓe andita ñawore e mo heɓi yani cowinki e muɗum ɓe andita ko yewtigi rutto e Allah ko yewtigi mooloro Allah ɓe andita Allah no jenti kala konngol ngol woɗuɗa Allah no andi fi muɗum kala ko waɗuɗa Allah no andi fi muɗum ko ɗum Allah hombiri aya mo ende on joni wonde makko o nanowo o anduɗo idan ɓe wona andituɓe ɗum fa ida hum so ɓe anditi ɗum e jayono kamɓe mubsiruna ko ɓe ñiiɓuɓe e peewal ko ɓe rentugol ngol ɗo ko ñiiɓuɓe e peewal woɗɗitiɓe yeddugol Allah na yeddugol Allah konngol wona yeddugol Allah kuugal hulɓe Allah ɓen ko ni ɓe sifore si sowi si seytan hewtiɓe tun ɓe andita kisan Allah ɓe andita kambaji makko ɗin ɓe andita fodore makko ɗen kambaji makko ɗi wonande o yewtuɗo keerol fodore makko nde wonande o muññiɗo si ɓe anditi ɗum fayda o mubsirun ɓe wona hande kadi ko ɓe rentuɓe neɗɗo majjuɗo no wawa bonɗo neɗɗo majjuɗo no wawa bonɗo rentaki noon yawde neɗɗo fewuɗo on ko yi'o ko rentuɗo emo andi ɗo ko hoyreni ɗum ɗo memataki maɗumaki sibabu muslim ko suuk yennugo yuɗɗo ko fasigal si ɓe yiiɗo riba ɗum mematake wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba si ɓe yiiɗa beere ɗum mematake si ɓe yii julde ɗum ko ɗon ɗo woni dewal ngal Allah mo yiɗude ngal si ɓe yii korka mo horani Allah ñallo goto Allah woɗɗine mo yittegin ka yarate guruji ka yarate e duuɓi capanɗe jiɗɗi idan ko ɗum woni yiwugol ngol fa ida hum mubsirun e jayo ko ɓe rentuɓe ko ɗo waɗi sa faala yiyay koɓe a wi'ay koɓe ñiiɓuɓe e peewal wa ihwanuhum musidɓe maɓɓe ɓen homɓe kamɓe cheytaneji ɗin ɗo Allah yewta e woni alhaali jama o ka huwondale cheytan o fuɗɗori moƴƴuɓe ɓen huluɓe o ɓen o wi huluɓe o ɓen si woni memande cheytan heeɓi ɓen ɓe andita e Allah ɓe andita fodare Allah ndin e kambaji makko ɗin ɓe wona yimɓe tabbutuɓe e peewal amma musidɓe cheytan ɓen neɗɗo na musidɗo cheytan ino wona Allah wi innal mubaddirina kanu ihwana shayatin funsoɓe jawɗi ɓe bonnoɓe jawɗi ɓe ɓen ko musidɓe cheytan kala waɗuɗo kuuɗe cheytan hara woni musidɗo cheytan si bonno jawɗi ɗo wiyama musidɗo cheytan yaroɓe ɗen kon wiyete wat ñaamo riba e waɗowo jina e ƴagganɗo mawɓe muɗum e taƴowo enɗam e sirkano walla ɓeɗo on wiyete bal ɓeɗo kamɓe ti ɓe wawi yade ha ɓe wona kamɓe tin cheytan sabu cheytan no wori ke jinna no wori ke yimɓe shayatinil ins no woodi idan musidɓe cheytan ɓen ko ɗo woni jokkuɓe ɓen pehe makko ɗen e ɗate makko ɗen ko ɓe woni musidɓe makko ɓen amma ɓen ɗon yamuddunahum cheytaneji ɗin hino ɓeyda ɓe fil gayyi e majjere nden
ثم رفتي لا يقصرون لرب إنتاكو لأتشتا يعني في الدنيا بيبونيدو بيوديمو لأتشتا تاكو الدنيا بكده بونيغو سيبغاني اندوم الدنيا بكده بونيغو كوي دوم بوناتا النبي ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أسا أي آل من ورتي شيطان يجرين يهور هفرا بين هنا الدنيا بيبوني حتى الدنيا بول شيطان كنون كوي مو إتيو ماسي بودو هنا بيو ماسي بودا هنا إيوه يقولون هنا بيبودو يا تها ويا أنو غسي كوي وتنكي داوي تنكي أتوبادو تداي الله تنكي دا جبان دمو فود أهابالي أهابتا كنون أن يمكو إذن كنون يمدو دي دوني كل بي الله بن إيوه بين هوربون موسي بشيطان وإذا لم تأتهم سوني أعدنا لي بآية ما ده آية بأمة إلى النادة قالوا بويته لولا اجتبيتها هيدا أنا هورما هاي سوبودا دوم أنتيجي سوني نارو ويبه دي ماندي كوندو ميلاندare min Allah jonna Allah dum bebe a modina horema ay modina na horema kul wibu inma tabitina koni min attabi'ukum jokata ma mi do jokka ma yuha ilayya min rabbikum wa min wahyini an imorde ka jomiyan min ko dum mi jokata de e fefi no taako ay hunde e dina Allah kan min adon ko mane ko Allah jellini yoni sallallahu alaihi wasallam wi ko yeru ko wahyina e mudum ko jokkata wahyinte don e mudum ko beydata hay hunde yeru ko wahyina ko dum jokkata amma wahyinta ke mudum hono handa ko na andi ko ya haadu si wahyinte de mudum mo wi beydata an gonto marda ko ta beyda ko dum andita bid'a no feddi hay wi de mere bid'a sabu ko hunde mara lasli hunde de tuga hay yahude sobe haray fefi da gongol hayna sallam do wadi dum de wi mutum haydi sa dabita na hore ma subhanallah hore ma o wi ko mi jokkata ko ko wahina ko ngiyam hada o alquran do ko janga e modon do basairu dum do ko bangan yejini ko dalil jini wa hujja jini min rabbikum immo daga jomi modon wa hudan ko pewal wa rahmatun ko yurmele liqaumin wonande yimbe yu'minuna be no gondina no yimbe no agorana ko pewal wonande kala finunde arde jokkune do fewe ko de yurmele wonande fo sabu kefe ron hida hada mo toñugo dum ko yurmele wonande fo Allah nono wadde sadi on kala kayda kefe war o toñu ma ho toña ma ko Allah wada kefero abdo harmiya toñu ka jawdi makko ka bandu makko ka bengure makko won harmi no ya toñu do andi dina kan ko yurmede wonande yefirabe hay fi be jabal sibe jabi ko non yurmede tigi de nen de tawno non den yurmede ngaltewal tigi mudum don ko nafto tan no ko gomdi beben Allah wi alqur'ano ko bewal ko yurmede wonande ben gomdi be don wa idha quri'a alqur'anu sura alqur'anu jangama fastami'u lahu jentitanede ma jentitane jangi on ma jentitane wondo e jangudem fofu goto alqur'anu wona e jentitanede wona e hedanede fastami'u lahu hedanede wa ansitu de'yon ko piji ko ya hedito de'ya otino de'ya haraw hedaki heda gongo gondu ko taw berne nden don nan nanugol tuhita mo Allah wi inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid stayna nande tun kono ala do bende mande no jinda to no dabbita to no kalkila to haray ango annanay woni ala e hedade nanugol e hedagol no setti nanugol kawre kawra si to wadi yiduda anyuda ananayno si tawi hingo hewti nambe maade woditaki mo ha amara fere to nan kono hedagol gol dum non ko faandagol idan ko ya faando hedagol hara ko wonda e faandagol gol ko taw bernde nden haqqille ma don ko wonda hedade kon da taskade ko wonda e nande kon ida miijita dum da waajitorde dum
وأنصتوا إيرون كدي ونا ديودا ديانا القرآن ناهي نجنجل هيدا ولده ربو قول له هفرا بنو ورم بوصل ديرنو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون والله يمري دوكو بيدو دي ليدو ماجي كامbe be wasondirno be wi wasondirno wotan jento alqur'ana Allah wi jente alqur'ana so jangama be wasondirno wade soro sara kuy dange sonko Allah wi mo ansitu jentito lo juldo kefero o fewtudo to e fewtudo to ko moddi ko boni ko fewtito e ko fewtito nandata wodo be habbiti be mo be fo wi e fo ko en goto dem be tampay sabu wata wonde goto gonga fenande nago Allah wi jentite alqur'ana dejon kadi la'allakum bala jawrun turhamun aw heba yumande Allah wobbe wi o ayado ko fi to khutba ko fi ka idi khutbaje mudum e juma ka julde woni ko fanga si on demano khutbede ko ya deju ko ya jento khutba on deja woni ko juma woni ko idi si woni no julede ko ya deju herdo alqur'ana ka jangi imam be janti sibadi gongoli ko selli konno din no fo wana di dejanede kon ayon na fi khutba woni woni sabu khutba dum ko madina fuɗɗi o ayado cortongo ko makka tippi fano sa juma ala ken julede juma ko igon nabi sallam kuba senagol be madina ko hakkude don be juli juma aram kama julo don juma juli de yo damna do be tere masjid juma den juli no wota ha kan wele ko don juma woni atta do julede kal islam e on nokku don hakkunde kuba e madina on sahir kuba na nder madina jeya feddo sayni go hakkunde kuba e madina jilba e seda ha ko andu to sabu kuba ande ko quartier ma ko commune jeya do e nder sare madina ne on sahir hari wonano hari ko sare e sare nyande e sare to so gore wonde takko mudum no sayni ko na kre ko ya bawa go seda idan ayon ko aya makkiyan kejo ko fi alhaliji yani tawadina fuɗɗiɗi madina ayon woni ko woni wolude hay ɗo alqur'an on woni ko na wiyede alqur'an o kadi yani jangi alqur'an woni ko fanda ka jangi non woɓɓe wi ko jangi o fof woni ko sino jangede ni harna e julden woni koye julden kala ka alqur'an on janga tawi hiɗa ɗon hay ko a heɗito deƴƴa woɓɓe kan woni ngol konngol ɗo woɓɓe wi ko julde nden woni ko fanda tawa ɗiɗo ɗiɗi hiɗi hawti jeygol ñaworde amma so qur'an no jangede masalan tawi hiɗa ɗon kono na ɗum a wonda haray waɗɗake no yedditagol heɗo an dagani makka jokka golle ma kono so tawi koye ɗum ɗon arda haray yamde on nden ɗo na ani no hiɗa naati e mayre wa jentitol qur'an on deƴƴa kadi amma ka julde ɗon sikke wo ala so tawi julde nde hino tawa ka adamde l'islam yani ka fuɗɗode l'islam hari sabaɓe ɓe wolano ka julde so goɗɗo ari tawi ɓe julde o hiwroto ɓe hiwrito goɗɗo no wawi landade goɗɗo jaabo ka aranu hari ko non woni kono o aya ɗo ko tippino ka hande kadi ko ɓe deƴƴu hara ɓe wolata haala yaltuka e nder julde nden ko selli koye woni ka julde ɓe wolata deƴƴal ngol no jangi on ka julde ko masala yeddodiraɗo hakkude kankoɓen woɓɓe nayi ko ya deƴƴi simamon no jammude mutlaqan raɗo maki sallam wa ida qara'a fa ansitu simamon jangi koyo deƴƴu woɓɓe wi ko ya deƴƴu kono yorko deƴƴata kon ko ya jangu fatiha kan ko masala on imo yeddodira yolli ɓawo jomo jangge fatiha ka o jangata so jangay koye alhaali on e hoore yimɓe fottani wondema darna nden hay fi a jangale mere fatiha hara hinde selli hay koye waɗuto suudeteɗo so a jangal fatiha jangi imamu ko jangi wonandema naɗo maki sa sallam man kana lahu imamu fa qira'atul imami lahu qira'a kono e hoore ɗum hadis ci ɗin no adi yani mafhum ji majjo no luutondir ton seeɗa kanko ɓe luutodiri
yiyande ɗen sabu lutondigol mafhum kan nga hadisi ɗin e hore ɓe fottani sellugol julde mo janngade fatiha tawi ko marɗo imam ɓe fottani bonugol julde mo janngade fatiha so tawi o ala imam kankon imam hoore makko wadkur rabbaka janto joomi maɗa fi nafsika ka wonki maɗa tadarruan e hoore yankinare e netare wa khifatan e kulol wa dunal jahri hara wona feññingol min alqawli kongolngol bil guduwi bimbi wal asali e kikiɗe wala takun min alghafilin wota laato jeyaɗo e ɓen welsindiɓe o aya ɗo no yamira en jantagol allah bimbi e kikiɗe woɓɓe wi o aya ɗo ko julde aranere nden woni ko woni e wowlude fi muɗum julde aranere nden aɗo waktuji ɗi joyi farlede hari ko darɗiɗi bimbi darɗiɗi kikiɗe Allah yo sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atrafa an-nahari la'allaka tarda hari ko darɗiɗi bimbi darɗiɗi kikiɗe e nafe ɗen jamma woɓɓe wi o bimɓe kikiɗe ɗo jantagol ɗo Allah ko nden julɗo ko fanga woɓɓe wi ko zikrullah jantagol Allah ko wiyete kon jantore jantagol Allah ɗon ko fanga ka bimbi e ka kikiɗe e jantagol Allah ngol sikki ala so tawi ɗum ɗon hino fanda haray lutti yarli no hawtodiri e julde aranere nden ko noon nde julde ɗon nde naskiranoma waktuji ɗin jogi e farlede ɗum Allah wi ya jantomo jantagol mo ngol imo sifi noone no jantorteno oyi ko a jantomo ka wonkima jantagol mo ka wonkima ko a jantomo hara ɓernde nden hino yaadi e ɗengal ngal ko ngawoni wonde ko nayo tawhiɗa wi subhanallah alhamdulillah haraɗa calculde piiji ɗa miijijaade fi piiji ɗa programme de piiji hara jantaki ka wonki ka ɗengal fo nda jantade hara ta goɗɗo kadi famuɗo jantagol Allah ka wonki muɗum ko deƴƴugol e hara wowlata sa ɓe memminal ɗengal ngal wowluɗa kongu ɗin hara a jantaki miijitagol noon fi Allah e tagu Allah mum ɗum ɗon kadi ko dewal o ko na jantore Allah ɗum noon ko dewal miijitagol fiɗe pelle fiɗe maɗe miijitagol fi tagu muɗum fi neɗɗankako muɗum ɗum a yi'e mangu Allah e muɗum teddugal Allah e muɗum gandal Allah e muɗum ɗum ɗon ko dewal goo miijitagol fi Allah subhanahu wa ta'ala miijitagol fi golleji makko ɗin kono jantagol mo ngol koma wowla wowlugol ngol o wi ko taw ka wonki maɗa yani ɓernde nden no yaade e ɗengal ngal ɓernde nden no tawti ɗengal ngal e koni wonde ɗum ɗa wowlude ina taskade konko wonɗa e wowlude ɗum ko goo e sifaji jantagol ngol ɗiɗi muɗum hara koye hoore yankinare na hino janto inde Allah ka waɗiɗi kese o a yeƴƴitoray hiɗa wowlora e nder mum o ko akan nden deƴere ha ala Allah subhanahu wa ta'ala wonɗa jantade taguɗo kammuli e leydi wonɗo addude jamma e ñawma wo wonɗa e jantade dara janto fi o koye tawɗa wondi e needi ɗa wondi e deƴere wa khifatan o wi kadi har koye hoore kulol e hoore hiɗa hulimo ɗa mawninimo ɗa teddini fi makko nayo taw ɗa janto inde Allah no na inde Allah wonɗa e wolude ko inde goɗɗugo e tagu Allah la koye tawɗa soyi ka wonki maɗa ko fi Allah jomirawo kammule leydi wonɗa e wolude ko jeyi kammule leydi on ko hulɗiniɗo noon koye taw hiɗa huli on hiɗa mawnini fi makko e hoore ɗum nayi woni konnguɗi ewneteɗi hiɗa ewno hiɗa tutta pocco paccanno e hoore yimɓe fof hoore doyi koya sowni to wolla sabu sa woni e ewnagol gogo yi'inagol natoray sa yi'inike golle maɗen boni ɗiɗi mum alorra joni jango goɗɗo no jogi takkuma no jantode Allah doyi Allah woni e toon goyi tuma mum alorratama sikku alorrani sahabaɓe wi non laaɗo ene joomi amen mo min noddata o woɗɗitiɗo min ewno ka ko ɓattiɗo min sowdo Allah biyaya on wa ida sa'aka waji anni fayni qarib jiyagam ɓe landi ke fiya yeeto min ko ɓattiɗo nabi sallam nan no sahaba ɓe no janto woɓɓe no juula woɓɓe no janto inde Allah mo ɓe no toona hito muɗum mum nano maki waɗe doyi e on waɗe doyi e moɗon o mo wonɗon e noddude o wona mo ala ɗo wona woɗɗitiɗo on ko o ɓattiɗo ko o nanowo ira Allah subhanahu wa ta'ala no ɓattima
ko nano kadi ko da ko o yo nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid di dadi ka dan do Allah yi batte ma ɓuri ɗi idan o mon da jantade ko ni o sifori battagol ma watte ɗum ko o nanowo na o paho idan ko ya waɗa do e ma waɗa needi waɗa fiññina mangu Allah e maɗa nde hiɗa jantomo kanko Allah on jantagol ma inde Allah ka bimbiji e ka kikiɗeji ñalorma on no kañum no haɗaka kono ko wondema bimbi on e kikiɗe on ko hunde tentude ɗon amma ñalorma on ko saayi ɗaɓɓere ngure Allah waɗi gurdam men ɗan koye yango fiyo en heɓu ko wuriren on saayi ɗon koya waɗa mo saayi yange o ɗaɓɓugol ngure kono e nder ɗum ɗon sino e nder ɗaɓɓere ma nde sino newoya jantamo kanko Allah koya jantomo kadi e nder muɗum laɗamaki sallah sallam la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah ka ɗengal maɗa ngal seeru no loppori no ɓuuɓira jantagol inde Allah sabu neɗɗo sino wurde tutade ɓasa ka mum ko makko ko wondema yon ɗengal ma ngal no ɓasina tuta sono e saayi kala sabu honnu na sabu ɗuɗugol haala na sabu sonko e yeddodiral ko sabu jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala kala e neɗɗo ke on jantagol inde Allah koye ɗum wonu cuɗari ma koye ɗum wonu gurdam ma koye ɗum wonu fofango maɗa e artirango ma tanke wona e golle soɓe golle hande wonɗa ko bonnu tan o waɗumo jantagol Allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ɗi konguɗi ɗo nennaɗo ma ko ɗiɗo Allah ɓuri yiɗude lorratama kadi ko hongol fuɗɗorgol faraɗa o subhanallahi alazim subhanallah alhamdi naɗo maki ɗiɗiɗi ko konguɗi foygitiɗe e ɗengal teddoyayɗi ka sikeli neɗɗan koye ñande dalngal yiɗaɗi ka Allah yurmeteɗo on ɗiɗo ɗiɗi astahfirullah ko ɗum bakkatu maɗa montitena sa ƴetti ɓure gonɗa fittude nokko laaɓa poskundi fo yahay julugol na sa sallam sa juule naɗo nde wotere Allah juula e maɗa nde laaɓa sappo e makko nuraɗo sallallahu alih w sallam la hawla wala quwwata illa billah ɗum ko ngalu jaamu e ngaluji aljanna idan sifa ɗi konguɗi ɗo Allah subhanahu wa ta'ala on jantorte watti ɗon noon ɗum teddude jantore nden fof ko woni ko konguɗi Allah ɗin alquran o janga alquran bimbe kikkire jemma ñalma no heɓirɗa feere muɗum wo o wi wota laato jeyaɗo eɓen welsindiɓe o janta ko e ndalla ko welsindiɗo hayno an wota jeeye e ɓen nandino e malaikaɓe Allah ɓen ɓen ɓe Allah sifi ɗo o wi inna alladina inda rabbika tabitino ɓe wonɓe kadi yomi maɗa ɗum ko malaika e makko ɓen la yastakbiruna ɓe mawnintinatako an ibadatihi gayrewgol Allah wa yusabbihuna lahu hiɓe subun hinanomo kanko Allah wa yusabbihunahu hiɓe subun hinanomo kanko Allah ko ɗon hiɓe seninamo hiɓe laɓɓinamo hiɓe riwa itta e makko kala ɓuytande kala fanɗere kala jasere hiɓe baka e makko kanko Allah askintina e makko kala timmugol kala mawnugol kala laaɓugol ko ɗoni tasbih wa yusabbihunahu hiɓe subun hinanomo kanko Allah walahu yasjuduna ko kanko woni ko ɓe sujjanta sujudeje maɓɓe ɗen julɗe maɓɓe ɗen ko fi Allah tun ɓe julanta goɗɗum goo ɓe julanta Allah e goɗɗum goo ɓe julanta goɗɗum goo ɓe acca ɗon Allah ko Allah to subhanahu wa ta'ala woni ko ɓe julanta woni noon ko woni ko kanko tuni ko ɓe rewata e hoore jonnutugol mo jeyal e hoore jonnutugol mo mangu e hoore laɓɓingol mo e seningol mo o aya ɗo woni aya arano on ɗe sujud ari e muɗum sujudu tilawa ko ɗo woni aya arano on kadum e shar'ina sunnina e sunnatullah sallallahu alaihi wasallam sujudu tilawa on na ko waɗɗi ko sunna sa jangi a sujji na mari baraji sa sujjali ala bakkato Umar radiyallahu anhu taban joli e nabi sallam jangugol sujja so najum tippinoɓe jangingol ɓe sujji wondunoɓe maɓɓe ɓe sujji joli Umar ibn Khattab radiyallahu anhu o jangi kewtewol ka sujjudu woni o sujji ka khutba e jumare go kadi o jangingol o wi hiɗen suɓina sujjugol e angal sujjugol ko sujjare kala ko ɓen no fottani wondema wona ko waɗɗi ɓe fottanodema ko sunna e mo waɗi no mari baraji mo acci o ala bakkatu ɓe lutodiri e ñawoje muɗum goo wano yalli sujudu tilawa ko ñawore sujudu sala mari se wi hi hayno lamdi o taw hiɗa wondi e salligi
no landi yo taw awra maɗa on no suuɗi yani iɗa ɓorni yeru ko sellata ya juulir no landi ya foytu ka qibla no landi ma ya habbir no landi ma ya salmi sabu julde takbirat ihram ko ɗum de fuɗɗorante ko taslim ko ɗum de lannirte haɗiɗo fof no landi ma so wi o waye wona ñawore sujudu sala sujudu tilawa mari hara ɗiɗo fof na ko waɗima sa wonda salligi ɗa wawi sujude sa fewta qibla on ɗa wawi sujude na ɓe ɗaɓɓita qibla on to wontiri sa ɓornaki ko timmi juulirɗi na ella ya sujude on no selli ɗi masalaji ɗo ɓe lowtodiri e majji ko selli kon noon wona ñawore sujudu sala sujudu tilawa mari amma ko honɗum jangete e muɗum ino ari lafduji buy e nura sa sallam on andirɗen noon sunna nuraɗo on no fanɗi ka tawata ko hunde wontere juule maɓɓe ɗon ko jangete a tawi toujours no woodi ɗiɗi no woodi tati ɓe janggano ɓe lewtinira ɗum ɗon fof no jeeya e newende wonde nden ka dina meɗen so jagol oɗa rewanaki no hunjuɗa oɗa goto kadi yonima ko rewira allah e kala sunnaji ɗin sa hunjike noon fof ko ɗum ɓurma moƴƴande rewira allah sunnan fof no jeeya ko jangete muɗum ko jangete kon ka julde subhana rabbi al ala no selli ka janga ɗum ka sujud e tilawa no jeeya ko jangete muɗum sajada wajhiya lilladi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul khaliqin no jeeya e muɗum yugol allahumma ij'alli allahumma aktub li biha indaka ajra wamhu anni biha wizra waj'alha li indaka dhukra وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود kono kadi ko laftu ardo Allah sallallahu alaihi wasallam no to goddum ko kadi ko na odo hara dido fo non ko janguda woye mudum hara hino yoni lutti habbira ngoji din hara no yida sida sujuda ya habbir amma ko bantagol sujud ala salmina take wono wirden non ko buri sellude kon wona nyaawore sujud sala woni ko sujud tilawa mari amma ɗum ɗo noon hara wonani nder julde nde wonɗa siko ka julde no wonɗa sunna no aɗum sa sallam ka julde hari ɓe habbireno tippango e ɓantango yani kala haraka mo ɓe waɗi jolugol ma ɓattagol ɓe habbireno siko ka julde wonɗa saɗa yahde sujud tilawa koye habbir siɗa iwde sujud tilawa on koye habbir sabu ñantigol sunna no aɗum sallllahu alayhi wa sallam e to allah subahana taala yo allah faami en dina meɗen kam faamu selluɗo yo Allah newinan en gollitirgo kon en famude kon yo Allah hokku en gandal laabugal hokku en tawhid laabuɗo hokku en rewirgol mo sunna nuraɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam qul wi'u la amliku mi wawana li nafsi wonki yankin naf'an nafore wala darran wona kadi lorra mi wawana wonki yankin naf'an addugol nafa wala darran wona ittugol lorra illa ma sha Allah si wona kon ko Allah on yiɗi ولو كنت هرمنات أعلم الغيب مدو أنك ويرني لاستكثرت مدو رينو من الخير مؤجرين وما مسني السوء ما متان لامبونيون إن أنا ونالمين إلا نذير سيوناكم رنتنو وبشير ولتنو لقوم يؤمنون وننديم به بنديم به هو الذي خلقكم كنكم كتاجيون من نفس واحدة إمور دون كيوتي وجعل منها أودي إمور كنهم زوجها صنمكي ليسكن إليها فيو أوديجو إن صنعه فلما تغشاها بيبي أوندي إمكو حملت حملا خفيفا أوندي دونغال فويكتينغال فمرت به أوندي إمودم فلما أثقلت بين وتبجراما دعوا الله ربهما بندي الله جومي مأبه لئن آتيتنا صالحا سيأوكي منكم مؤدي لنكونن من الشاكرين من لا تطر جياب من جرم بما فلما آتاهما صالحا بين الجن بكمؤي جعل له شركاء بودنم كفديب فيما آتاهما يكونكو أوكي بكم بليدو فتعالى الله توبي وقتك عما يشركون كونكو بشركة أيشركون بشركي ما لا يخلق شيئا كونكو تغتاها يهود وهم نكم بونا بشركنا ندى الله بن يخلقون كتجتبه ولا يستطيعون لهم بواونا بن رويبه نصرا بلل ولا أنفسهم وناون كجماع ينصرون ولكم بولتا وإن تدعوهم سوني ندي به إلى الهدى مؤجرين لا يتبع وإن تدعوهم سوني ندي به
إلى الهدى يمجرن لا يتبعوكم بجوكتاهم سواء عليكم نفوت عمودهم أدعوتموهم الند به أم أنتم صامتون كاؤون دحب الند عليه إن الذين تدعون من دون الله تبتين بهم ندتم كون الله عباد أمثالكم كجياب صفة بمودهم فدعوهم ند به فليستجيبوا لكم يبجامهم إن كنتم صادقين سيوني أولاتكم بومبو به ألهم أرجل هرهن وودن بي كويده يمشون بها به بيارد أم لهم أيد كهرن وودن بي جوده يبطشون بها به جغورك أم لهم أعين كاين وودن بي جيته يبصرون بها به يلك أم لهم آذان كهرن وودن بي نب يسمعون بها به بننرا قل ادعوا شركاءكم ندك في دمون ثم رفتكيدوني فوج في أن لرم فلا تنظرون وتعنن إن ولي الله تبتين جد عنهم الله الذي نزل الكتاب تبين دفترن وهو كان الله يتولى الصالحين هم مؤمن في مؤجب بين هم هفت في مؤجب بين والذين تدعون من دونه بنبهن ندكون الله لا يستطيعون نصركم بواوتا والغلم ولا أنفسهم ينصرون وناوون جماع بونكم بولتا وإن تدعوهم سوني الند به إلى الهدى إلى لا يسمعوا بنانتا وتراهم أي عباد ينظرون إليك في بدار فادي ماذا وهم كم لا يبصرون على بنانتا خذ العفو يترك نبيكم جبك نبيكم وأمر بالعرف يمراكم وإكم وأعرض كوننا عن الجاهلين قائما الجبلين وإما ينزغنك سوني سوي سنيما من الشيطان المد الشيطان نزغ سوي سنند فاستعذ بالله مولر الله إنه سميع تبتين كنكو الله ونمو علم وأنه إن الذين اتقوا تبتين بهول بالله إذا مسهم سهدي به طائف سوي سنند من الشيطان المد الشيطان تذكروا بأن تيألا فإذا هم مبصرون إجايوك بتوتو بيوال وإخوانهم مسيب شيطان يجرين بين يمدونهم شيطان يجرين بيدا في الغي بيور مجر ثم رفت لا يبصرون برأب دين تاكو إيوال بولوم وإذا لم تأتهم سوني أعد لالي بآية آية قالوا بوئة لولا اجتبيتها وهي سبحان الله مورما قل إنما تبتين من إنما تبتين قولي أتبعكم جكتا ما يوحى إلي كنكه الوحي من ربي إمده جميعا هذا بصائر وحجة ودليل من ربكم إمده جميعا وهدى وبيوان ورحمة ويرمي لقوم يؤمنون ونندئين به وإذا قرأ القرآن سوني القرآن جنجاما فاستمعوا له جنت تيمو وأنصتوا دئيهم لعلكم بلجون ترحمون غير يرمي الله واذكر ربك جنت جوم ماذا في ربك في نفسك كون كماذا تضرعا إهورين كنارا وخيفة إهور كلول ودون الجهر والداء فين ينقل من القول كنقل بالغدو بمبي والأصال ككيكيره ولا تكن من الغافلين وتلا تجيا بالسنيبه إن الذين عند ربك تبتين بهم بك جوم ماذا لا يستكبرون عن عبادته بمون كنتاكو إليه والله ويسبحونه كما سبحوا هنا وله يسجدون وكان كون سجنتا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Penyelam.